U tibetanskoj tradiciji postoji mnogo dokumentiranih slučajeva izlječenja i koje su ravne čudima. Jedna od njih je ona koju je pričao Lama Zopa Rinpoche, jedan od mojih učitelja koji nažalost nije s nama više, o jednom učeniku iz Singapura koji je svojeg lamu iz Dharamsale pitao da mu pomogne nakon što se susreo sa dijagnozom SIDE, da mu pomogne sa načinom korištenja uma, što da razmišlja u tim trenucima kada se suočavao sa tom bolešću. I on mu je poslao praksu velikog suosjećanja, specifičnu praksu koja se zove Tonglen, odnosno praksa uzimanja i davanja. On mu je napisao, diktirao mu je praksu da sebi razmišlja na način da uzima sebi patnju drugih, svih onih koji se susreću sa istim problemom, koji su bolesni od side u svijetu, koje poznaje, koje ne poznaje, da to zamišlja da uzima sebi, poput usisavača kad usisava tuđu patnju, znači kad usisava prašinu, tako uzima sebi i dovodi je u lokaciju ili u svoje tijelo, tamo gdje on iskušava disharmoniju tijela, u tom slučaju imunitet. I da daje svoju sreću, svoje vrline, svoje tijelo, svoju imovinu, sve da zamišlja da daje drugima u aspektu koji im je najpotrebniji da u potpunosti ozdrave. Znači uzimanje i davanje. Nakon samo 4 dana takve prakse, ta osoba iz Singapura išla je na pregled i svi simptomi side su nestali i bio je potpuno ozdravljen. I to djeluje kao čudo. Kada su ga pitali koliko je to prakticirao, rekao je 5 minuta dnevno samo. Samo 5 minuta dnevno, ali rekao je tolikim intenzitetom da je plakao dok je to prakticirao. Znači išle su mu suze. Zato jer se uživljavao u tu patnju koja postoji, znači koja nije samo njegova, koja je, nije kruta granica između sebe i drugih, znači ima toliko ljudi koji suočavaju sa istim ili gorim problemom i tada da uzme sebi svu tu patnju, dovede je sebi u mjesto u kojem iskušava tu bolest ili patnju, da se taj minus, znači negativna karma, vlastita i tuđa patnja pretvaraju u plus, znači pretvaraju u svjetlo i onda to svjetlo ili sve vrline, sve dobro, sva sreća, sve što imamo pozitivno ide svim tima ljudima koji iskušavaju slično i zbog toga da njima bude bolje. I to se zamišlja na način da taj velikog suosjećanja, altruizma jaše na vjetru kojem? Na vjetru disanja. Znači, na disanju ulazi tuđa patnja, transformira se u svjetlo, ispunjava svjetlom vas, mene i onda ide drugima to svjetlo jer je ima toliko da se preljeva. I ide drugima i njima donosi isto tako ozdravljenje. I pri tome još jednu misao koju istinski praktikanti imaju je i sljedeća. Da ne pretvaraju svoj ili svoje tijelo u ratište. Postoji bolest, ja je ne želim, moram je što prije razriješiti. Znači tad postoji konflikt. Ima nešto, ne mogu to razriješiti, postaje samo još dodatno uznemiren. U ovom slučaju praksom Tonglena obgrlimo tu bolest kao što je gnojivo sastavni dio cvijeta i kompost sastavni dio prekrasnog cvijeta. Tako obgrlimo i transformiramo tu bolest ili nelagodu ili bilo što imamo u praksu altruizma. I tada bolest postaje instrument altruizma, instrument ljubavi i suosjećanja. Uz misao istinski praktikanti razmišljaju na način neka budem bolestan koliko god je potrebno da to pomogne drugima da se oni izliječe.